kugeza amagingo arenga abasirikare bari Masisi barimo kwimuka begera mu gace ka Rubaya kubera iki barimo kwimuka bava Masisi berekeza i Rubaya. Ese niho urugamba rugiye kubera cyangwa nonanga Masisi mirwano ikaza hagati ya AFC M23 ndetse na FARDC yongeye kwegera agace ka Rubaya mu buryo butunguranye. Imirwano ikomeye yongeye guhagarara hagati y'abarwanyi ba AFC M23 n'ingabo za Force Armées de République Démocratique du Congo FARDC zifatanyije n'imitwe y'abazarendo muri territoire ya Masisi intara Kivu y'amajyaruguru. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko imirwano irimo kubera mu duce twa Cugi no ku murongo wa Kinigi ngo cyane ku misozi ireba Kinigi na Kavuta muri groupement ya Kibabi ahari nko mu birometero 30 uvuye mu gace ka Rubaya. Indi mirwano kandi ikomeye irimo kuvuga ku murongo wa Gashovu, Mahinga, Nzingati ndetse na Muyuwano. Abaturage bavuga yuko urusaku rw'imbunda none ziremereye rwumvikanye kuva mu gitondo. Nkuko amakuru arimo atangazwa n'abate muri kano gace bivuga, imirwano gatumye benshi bagira ubwoba, bamwe bahitamo guhunga izo ngabo kugira ngo birinde kugwa mu masanganya y'urugamba. Amakuru kandi avuga yuko ibihumbi by'abaturage byatangiye kwimuka hamwe n'imiryango yabo ndetse bakaba barimo gungira mu duce batekereza yuko haba hari amahoro kurushaho. Iyi mirwano kandi bari mu gace ka Rubaya gakomeje kuba kimwe mu bice bikomeje guhanganirwa cyane kubera akamaro gafite mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro cyane kuruta ndetse n'umwanya wako mu gisirikare muri Masisi. Nta wamenye gusa mu gihe imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agace ka Rubaya kari muri territoire ya Masisi gakomeje kwitabwaho cyane n'abakurikirana ibibera ku rugamba. Ibi ngibi kandi bikurikiye amakuru avuga yuko ingabo za FARDC zifatanyije n'umutwe wa Zarendo ngo zimaze iminsi zongera kwigarurira ibice bitandukanye byo muri Masisi, ibintu bamwe mu basesenguzi bafata nk'impinduka zo ku rugamba rwari rumaze igihe ruyobowe n'imitwe yitwaje intwaro irimo AFC 23. Wibuke kandi mu minsi ishize amakuru tuka ku rugamba yavuze ko FARDC ndetse n'abazarendo bongeye kugenzura uduce dutandukanye turimo Katoyi Center, Kinigi, Nyakigano, Kawere, Cugi, Muho, Mukumbire, Gasenyi ndetse na Kibabi. Nubwo kandi aya makuru akomeje kugenzurwa n'andi masoko yigenga, bamwe mu masesenguzi bavuga yuko niba ari ukuri bishobora kuba bino guhindura imiterere y'imirwano muri Masisi. By'umwihariko kandi ifatwa rya kabiri ryakuruye impaka nyinshi kubera aho kano gace gayerereye. Kibayire hafi ya Rubaya, gace gafite akamaro gakomeye haba mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rwa gisirikare. Kubera rero ubukungu bushingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Rubaya ifatwa nk'imwe mu nkingi zikomeye z'akarere ka Masisi. Abarimo barakurikirana ibijyanye n'umutekano barimo kuvuga yuko gufata ibice bikikije Rubaya bishobora guha FARDC uburyo bwo kurushaho kwegera aka gace ndetse no kugabanya inzira zikoreshwa mu kugeza ibikoresho, amasasu cyangwa se ubundi bufasha kubarwanira muri Rubaya. Mu rwego rwa gisirikare iringi bizimo kugerageza gushyira igitutu ku gace runaka mbere yo kugatangizamo ibikorwa bikomeye cyane. Hari kandi amakuru arimo kuvuga ko abarwanyi ba AFC 23 barimo kongera ingufu muri Rubaya bashyiramo abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Abasenguzi kandi bavuga yuko iyo uruhande rurimo rutangira gukaza ubwirinzi bw'ahantu runaka, akenshi babyerekana yuko rwitegura guhangana n'ibitero bishobora kuza mu minsi iri imbere. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa FARDC n'abazarendo hari barimo kuvuga yuko ibikorwa biri gukorwa muri Masisi byerekana ko izo ngabo zitakiri mu buryo bwo kwirwanaho gusa, ahubwo ko ziri kugerageza gusubirana ibice byari byarafashwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo AFC 23. Icyakora uko ibintu bihagaze ku rugamba bishobora guhinduka vuba cyane mu bice by'imisozi ya Masisi, aho imirwano ikunze guhindura uko ibice bigenzurwa mu gihe gitoya. Abaturage kandi bo mu nkengero za Rubaya barimo kuvuga yuko bafite impungenge z'uko imirwano ishobora kurushaho kwegera umujyi ndetse kandi bikabagira ingaruka nyinshi cyane z'uko abantu benshi bashobora kwitaba Imana mu gihe gitoya. Hari amakuru kandi arimo kuvuga yuko bamwe batangiye kwimuka cyangwa se gushaka kujya kurinda imiryango yabo mu gihe umutekano wakomeza kuzamba. Nubwo kandi amakuru akomeje guturuka ku mpande zitandukanye z'urugamba, ariko ikigaragara nuko Rubaya irimo kwibandwaho cyane muri kino cyiciro cy'imirwano ikomeye cyane kubera agace kayo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'umwanya gafite mu rwego rwa gisirikare. Abasenguzi benshi bemera ko urugamba rushobora kuzahabera ruzagira uruhare rukomeye cyane mu kugena icyerekezo cy'imirwano muri Masisi ndetse no mu bice bimwe bya Nord Kivu. Mu gihe kandi impande zose zikomeje kwitegura ndetse no gushimangira ibirindiro byazo, amaso batari bake akomeje gutumbera kuri Rubaya, agace benshi bamaje gufata nk'ishingiro ry'urugamba ndetse kandi ko urugamba rushobora kuba rumwe mu zikomeye kurusha izabaye muri uyu mwaka mu burasirazuba bwa Kongo. Nguko rero nguko kubyifashe kugeza ubu ngubu mu gace ka Masisi ndetse na Rubaya, gusa wasigirana nuko abasirikare benshi barimo kurwana muri kano gace ka Rubaya, haba AFC 23 irimo kurwana hegera ndetse FARDC n'abazarendo nabo barimo kuza bashaka mu buryo bukomeye cyane. Biraherera hehe rero kumva ku mpande zombi bose barimo kurwana bashaka kano gace ka Rubaya birarangira gute? Ese abaturage nagwa bagiye kwakomerekera abandi bakapfira ari benshi? Kumva urugamba rugiye kubera muri kano gace rugiye kuba rukomeye cyane. Ntawamenya rero katubihanga amaso kiribuze kuza kuvamo, turaza kuza kubamenyesha. Iyi ngi ni Obtime News kama kawaida, na wengine cyari mwinyabari Obed mwumvaga. Obtime News.